Biratangaje kuri buri match yaba ibayeho ntihabura ibitangaza bibaho, gusa uyu match ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsindaga ikipe y'igihugu ya Estonia ibitego bisaga 2-0, ubwo match yari irangiye umukinnyi uzwi nka kapiteni w'igihugu Bizimana Djihad yanzwe yuko umwana we yabyaye bamwinjiza mu kibuga akajya kwishimira hamwe na se, gusa wabyanze n'umusekirite nubwo nyuma baje kumucyabura maze arareka umukinnyi yinjiza mu bafana cyangwa mu bakinnyi bagenzi be umwana we. Si ibyo gusa byabaye bitangaje, umutoza w'igihugu ubwo match ibanza yari yambaye karuvati ndende, gusa uwo yari yihaye akabanga yapfaga kuba yegeye hejuru, uko bisa kose ntabwo yagaragaye yambaye karuvati y'umuhondo twari tuzi nka Sultan Makenga watoje ikipe y'igihugu, ubwo twabaga tuzi ko arahora yambara ishati y'ubururu, ariko umutoza w'igihugu we yagaragaje udasanzwe nubwo yahinduye imyenda yagombaga kuba yahindura na gahunda y'imikinire, gusa ntabwo ari twari twiteze nk'abanyarwanda, twagaragaje yuko twishimiye iyi ntsinzi. Si ibyo gusa, nyuma y'uko umukuru w'igihugu yinjiye muri stade nabwo hagaragaye motivasiyo ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu, maze nabo bagaragaza umukino udasanzwe, maze si ugukina karahava baha ibyishimo abanyarwanda. Si ibyo gusa biba byagiye bigaragara ku mukino, abafana b'ikipe y'igihugu nabo bagaragaje yuko bishimiye abakinnyi, bararira ayo ibyishimo aramanuka, maze bahagaragara bahoberana n'impanga zaje mu rwego rwo gutabara ikipe y'igihugu igaragaze zirita nziza. Ubwo umukino wari ushoje, abafana b'ikipe y'igihugu bakomeje kwikomanga mu gatuza bashaka ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru. Yego nibyo biratangaje, buri gihe nyuma ya match tuba dukeneye kubona reaction z'abafana. Abakobwa b'i Nyarugenge batangiye gupostinga ibizwi nk'impanga zaje mu gukinira ikipe y'igihugu, ndetse bamwe batangiye gutandukana n'aba boyfriend babo kubera gupostinga impanga zaje, ndetse na bamuna bazo baje gufasha urwego kubona intsinzi mu ikipe y'igihugu. Mwebwe mukomeza kubana natwe, saba kora subscribe. Si ibyo gusa biba byabaye nyuma ya match, ikindi tuba dutegereje ni ukumenya ibikurikiyeho nko muri federasiyo. Gahunda irakomeje, ni ugushaka abakinnyi bazaza gukomeza gushimangira intsinzi. Icyo bashaka ni ukujya babuza amakipe yose aje mu mahoro kuyabuza amahoro. Ese wowe byakubabaza cyangwa ni ibintu byaba bigutunguye kuba ukisanga ikipe y'igihugu iri kugitsinda ibihugu bikomeye nka Uganda aza hano akarya ibitego, tukabona Nigeria iza hano ikarya ibitego, ndetse wenda tukishimira kubona ikipe y'igihugu ya Benin yagarutse hano tukayandagaza nk'uko yigeze kubidukorera. Yewe hari amakipe turwaye amwe n'amwe ashobora kuzaza hano mu Rwanda akabizira. Gusa akibaza ikipe y'igihugu ese yaba yarahindutse Ubwongereza? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaba yarazanye ba Haaland kugira ngo baze gushaka ibitego? Abafana ndetse n'abatoza, gahunda mu mutwe n'intsinzi ku bakinnyi bose, nakubwira umuhate ntiwa buri gihe mu gushaka intsinzi. Ukomeza kubana natwe turagushimiye. Gusa dukomereze mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo barimo bashaka uwitwa Ngabo Trezor ukina muri Burnley, nawe bivuga yuko ofure zishobora kuba zigeze kuri 80% akaba yaza gukinira ikipe y'igihugu. Ese noneho amakipe ntiyakirwaza? Turabashimiye.